Bahkan ni ka PPP ka pencet kria ya ka jing muting perkat jing ikon samla. Ya lambak la nama pati kren dia kata ka kentin bamsap. Barhang ni PI baka jing tetlem kindia keladung hakadon ko jongki bagi kren dia bamsap. Ba kila sunu setting wat panu snow ya ka kentin bamsap. Ba kira ko piong. Ba dei tan mo pi ko hok. Habang doon kita kambang sapini, grow, pinsisya, Henry, kawai ke kubur ke bangga kuat abanam, ya kita kita ko, baong, bagai ni kambang sap kamdon ke jala ke jami, ngong ya gitu, kita keren ni kata kentin, makin let kuli, ya ke CAG report, jong usnem arajar arpulan, he kelet puli yang tu, itu kebetulan nak kabur. Bet ya ka comments, bet ya jingkan thọ trong CAG uang kumno, kawai ka ba CAG ukun thọ, bat ya kan ni ikon partition mukim ya kan ira thọ ru ka khot kubor, bari roong ba ka political party hang jala ka jomi ira klet ya kam bamsa, bat kawai ka bang kwa pen ma walong ba, ka jing Pentri kami ketika sobhia scheme ngam tanang bahi dah hindi dalam mak dengan amlaman keno bahi kitin hindi. Kira kumdo abang pentri kami ketika scheme usi jiwong kami ka power department kalau terwai cek sarkar bahkan pentri kami maka ya kan ke scheme. Berkata kecing terwajong ke power department dan pentri kami ke scheme galong hampo kador ban ya kata kawai ke quotation ke bangai ya kata kawai ke company ke bawan nabar jela ke joni hendai geni ke sarkar ke joni haga jing start ke jongka kecing start ke kompong kami kecing start ke bayang bay i ai ke kam kontrak ha kata ke company ke bawan naba om hak department jong ke sarkar dan pentri kam bat usi jiwong dagan ni jingne jong ke sarkar ke don kumba sispa sanpo klor tam ke jingunong ya ke jela nama bakam ai ya ke power department dan pentri kam kinon kiwai di scheme kaba usi ji uang yang kesorka bakadai ban ship action buat dia ke officer kiba pentri kam bakla yang kepisa paiba keladon ke jingko Henry pelak ini kalau ba kesorka hidup menta kale ayu ya kata bat nyanget bat nakal yang coba BBP nyen saya putin yakini bat habani wan kabor lada kesorka kamle imenta nyen sale hata kabor bat yakino kilo bangilap bagi don yang si bangsa nyembu yaki harona. Kata ketika thong jong BBP, balai ni shimi yang kami bangsa kong kanong sun balai kong hari ke jala jami kalong, haba don ke kami bangsa, haba jur ke kami bangsa, kadon ke jingduk, kadon ke jingduk, kadon ke jingban ben. Yang baru kata kadai ke jinglong per ke jingmi naga kampang sa nyemla ban rat ding kong ya ke jingduk haga jala ka jongi ladang nyem rat ding kong ya ke kampang sa katba nang jur ke bamsa kata nang jur ke jingduk balai nong ipi ya kata kalong ba kambega ya kalahyar ka kertan mencem menawajar arpuar naga kertan ke basam naga jingduk ba dukta maka jela kelah jasa kertan ke balai bat kani ke penpau baga cur ke jing bamsak ngamua banget baga jingduk jong kinong sinong jong jela ke jongi gandai na kiwai pat kidau hendai kadai naga dau jong ke jing le thamuna jong ke sarkar hababi perkhat ya kata bamsak kawai ke pengiriman kerma kolong bam dei tangga NPP ba bangsa ngasen ong ya ta ka NPP menta ka dei ka kongres mensua bet hang ni
haga NPP ki minister ki MLA ki badan haga nega sarkar kini ki jo ki minister kini ki jo ki MLA ki badan ru haga sarkar kongres Malaysia baka kuaru banong ya gitu ki bang bomdan kakam bamsap bakin puliru ya kasi ji report jong usnem araja tindai but haga tu kapor kadon ka sarkar kongres kini nganong ipi kini binong yalam ujongi kaseng kadai tang ka uniform haga bahyar gano ka party ki meet na ka party ki let sa gawin ka party ki phong na ka uniform matma kata kan ka jinglong go jogi iba person urang deputy chief minister haga NPP udai veteran congress ikong amprin badan haga ni sarkar udai veteran congress habi kren ni phang i candidate MP jongga NPP larang i kren di sang ka bamsap baru khoi ni rayatip baladani jit ye i pen scam ni ka bamsap bagai ka ba ke jing bagai jingma kalong habang i jit ya kini ki MP lagi candidate ki badon ya kanam snip na malasya di kilong MP ngin sa hot chief guest jadi habi di hot chief guest jadi ken long kanuksa na kabenta ki waipa perke kanuksa ka bagin ai siya ki imlang sam kanuksa bagin ai siya ki khon samla kanuksa bagin ai siya ki khon ret ki jomi but natakaraw udon way kuna samla habang kili yu ka im jong pi haga jinim dan ka thong ka jong pi ka jinim uang akwa long politician ngomong pi kwa long politician namara kwa arin spao kata kadai ka nuksa ka kapagyay siya kipai ba ajong kata ini bang haman perkhat kum ka check pen riu tip lai habang iji ki briu ban rong kum kita ki nong dalam ujongi ni hab ban perlong ki kum kita ki chief guest ne kum ki kom san na ki ujongi kai ka nuksa ka bagi haban ai na ka benta ka imlang sa ikong ampri no nimla badong bay dei ba bamsap patak sele ka syong ka kod and then nim klepa bay dei ki department ka pet ni kabadon kiri kam tak sele mdei ka kam tak sele hindai ka donde ka wei ka ba kata ka bagi yong kam high rise building scam hari ka jala ka jumi kabala mi hasnem arjar khaksan but hangtu hausnem arjar khaksan ka Meghalaya High Court ka Aibor ya ka CBI berfile saya persya ya ini candidate tong ka MPP ibalong i urban affairs minister hakata ka por piga wi galong ba habang iwan ka por ngin pek ngin kwi ye kini dikam hi baladon haga history joga jing bamsap haga jala juri apa pipe ye kam bamsap kipen turon ye imlang salang kipen turon ye kayo kokot jong ka jala bak habadon ke kam bamsap ka don ke jingle ben yaw barit ubaria ka don kita ka bagiyong ka jing sinsar jong ki high level om ka jing sinsar jong ka an nadagala habajur ka bamsap ubarit usale ben ki bakra ki yo kan ben ya ki barit ki baria kadang mut pada ki bakrau kindia babon ngi ni ki beri ki madan ki barit ki baria ki basaban ben ha kan ni jela ni habi kren japang ka kambam sa dagala bakade ka nong sun baning kong jong PPP kade ka kambam sa snaskim ka basnaskim pendelun ki kam ka papi pendelun ay kerteng kita ki kam ki jompi ka papi ay kerteng hawadon ka kambam sa ka jingyo nong yo pai ba kalong kindia ka jingyo nong ye badon ka bor kalong sibun ki pai ba ki beri ba hok padio ye ka hok jongki kim yo namar ba ka pisa kala tundun no shawai kini ki ba bamsa
Kawai kalong ba kikwa penyok kepisa berhidup pai ba for election berhak bagi hit ya pi kema kawai kalong ba ki yo ya kata jinglong ban yak no ke jingetiplen habagi yo pai ba habagi pai ba pun jenja kim don shu ke jingetiplen namar ba kiladep ban hit ya pi da kepisa kila penlong ya ki pai ba kung kisniang kila penlong iki pai ba kung kisyar but kim sure nesyo haba phi kisinjar ki kinang ki kejingim but kila ya sarong kata kan kejinglong mo jung kila ya sarong sarong senang ban perta barong ba ni bamsap na kabenta jung ki dei ma phi ibalikai ni ban bamsap kim don shu kejingle aran Henry Hadin meminta kiyo iba upay ba oras taman sa upay ba oras paikwak siya ka BBP habang ikan siya ka bamsa kiyong tupin siya makadang kacing bamsa habang radet kray kata kakam bamsa bagi kiyong bagi bamsa nakabentaw upay ba Henry minta habang iong ya kata kiyong tupin siya bagi bamsa datang raw upay ba kiyo ihang ni tanggapor kapag pipi dan tangmanwan meeting jaga BBP lu katno kapen ki yagi katno kapen kuslai yagi katno kapen ting yagi ba kita ting thot bala dabi ai ke cingkasang ke jongpi ban penjob ya ke BBP kini kendo ya ka bor ke jongpi bona bangalai segi caka beyosno bagi pai pak kiong Bangimno pendi buat meeting lu. Nama meeting ya UMLA jongi. Nama balai nama uberngem. Nada him kersan ya ngan penduk skim ye ki ai ku kata kacing berngem. Bak kata kadang ye kadai ba ki kelap nomrau ye di pai ba. Har sensa pai ba. Ki pai ba kendai kendai ki merau. Kidai ki breu ki balai loi ki cing ha ba kodor ki jong play balala don menu ba persaman penong marau ye ni dai ben penong marau ye ni dai ben kentat ye nim dai ben sha ben sha namaki henry ni dai ben ye persam ye ki ngane thu khanai ki pai ba house nem khan rus pa pra ha england ka bong don to is in ubayale an persang ben sha ben bor ye pai ba Hindi pai para ke start di jomki kentre ban kersan yu sim bawat kisi pai jomuru kentre ban kersan yu dei namar baw lap sinsa dan bor pala taus e mabawi bagi tagi pai ba hakasnong itaw bisa kri sa ko jomu ita kisi pai jomu kentre ban kersan yu hapden kita jingene bak kini diberi bakwa ban kontrol ya ka bor ka ba palatiam go jomu Ule kumno habo omron syuk ba ka basanya yu bakersan yu happen pet yamrem na England benlek France marway bat one pie su sa England pat haga jaga jumu kinong England ka pensong pet daw persa kurem jumu badak khun ge jumu mentar kani ngai bakajia kani ke jala ke jumi ki pai ba ki kersan ya ga BBP Kama pelong singalang krem ai bai kali. Ngem ai bai sai bi. Ngem ai bai si bi. Ngem ai ya pi ben wan sa meeting ni joni. Kidon di parti ki ba ai bat bai kali. Bai sni, bai ja, henry ki pai ba ken tre ban le sa meeting ni joni. Kani ka pen pau bagi pai ba ki long ki ba start kim tre bagi don benta bagi breu kiba sinsar dan bor bak kiba sinsar daga jing bangsa perkani jing kersan ga jompi ga BBP kala pen kinyo iki hadu pamenta pi be kelas dang ban langwir kila kren de kitin kiba khamkhor kila kren de kitin kiba dom yok pai ba haba ki be piwan meeting jong ga BBP kiyang kile kidon ayu Kinan ayu banay pai ba. Baghialet sa meeting jong BBP. Hilet sa meeting jong BBP yung hisa pendi
Henry hangi yang ba ki pai ba ki besar ki don yang kabor sungko ba kabor benrai kado ba dai ba kano ba Henry kini haba ki persang ban benar kam ni jingmut ki pakhat ki jami choki ki yang ba ki dai ki beriu ki ba syak yang bakla kadi ka tin syak yang bakla kalong dolong senam haki ki pet yu pai ba ubalas dang mensian ki yang ursak yang bakla kini tin thot mai yo ki pai ba kin i no e ki ha ka wi gasni balada ki pai ba ki i no e ki ka future kan ki le ka lawi ki jong ki kom ki no mikmat kan jang baru si kata kim le telok ke kongres don ke NPP telok ke NPP let ke kongres namlong ke kongres let ke BJP namlong ke BJP let ke kongres kiele kata Namlong ke kongres semsohon kongres let ke UDP kikal yang uniform nawai ni haru gasni syak ta kongres de mahu gasni syak ta NPP haba ko de jo kibri kajo ko polisi ke jungki ni syak banyalam hakum kini kibri ki bomdon jaga nomre ki tin ada pikirsan ke BPP galong namara game yo rong syak BPP Kino mi orang sa PPP ngino may lagi ki benrum. Ngawang bang uniform jong ka PPP ketika uniform ka baran. Mat ka dor ka bihap ban siu golong. Kan nong rem jadi ban scam. Bat ka jinglong jingim jong ki dei ban long ki bre ki khot. Abi kren ka jingim ba khot. Ngaw bom la long ba politics kum non khot. Ene ka nong pi Pet Commander dari Singapore, habis jid yo Prime Minister, ipet hadu kano khoi, haga jinere jungu bat kakam paiba. Dalam nyimpala, ban rada kigong sensar kiba khoi, ha kacing yadai bat kakam paiba, ngenan yo ya kalawai kababha na kabenta ki khoi dikti jungi na kabenta ki khoi samla, bana kabenta ka jingim jungi paman kasi. Tikung ki paiba jong kung ki no shong kung ipaiba jonga ri khasi ki jetya yong bang ide ki beri betet beri ide berdia kerang ba bandong kita ki beri ki ba pendam kam ya ka bor ka pamigan ha simpre ti ki jongi bandon ra ya ka ta jing skala banwan ra ya ka ta sensar ka khadar ka ba khu ka ba suba hagani ka jana ni kata ka hong jonga BBP but nyem arta tiengu Kadang jingga sang jadi nyenwan ra ya ka jingsan sya kababha kabakhu kaba kipaga kinyono kawi ka bang yong ga DPP ka kwa panwan ra ya kata ka sensya ka khadar ha kaba kanwan ra ya ka roy ka par pakani ka roy ka par om dei na ka benta ki high level hindai na ka benta ki paiba chong ke jala ha Katu kecingong jong kini kinong yang lamu jongi, ba ki hapan ay kata ka bay dawai ka bay school, yang nong yipi ka pinpau ba ka sorkar jongi ka pil, ka sorkar jongi ka long ka pemler kam, ya kapan ay ya taka jinglang iking start cuki pay ba, berban ay taka jingkoy iking kya, siyaw pay ba, berban ay kata kayo kakot siyaw pay ba, kababiang bau pai ba un light lagi jimlong nong krong kini ki kwa yang i ban prolong te ki nong krong ya ka bengenit uplan yang i jogi man la ka step man la ka jerni ya ka bengen yo kidyak naki bat bangin long ki maraw ki barak serta ka BPP ka kwa lengba ki policy bitrekam begen ay ka ka jenang ki start ki pai ba haga dor ka babet bal asyuk pai ba kacingkot cingkya hagador kapabit bau pai ba umdan kam dai ya kendu MNA rei undai sya ka PHC undai cek hostel sarkar kata kali ka thong jong BPP om ba phindai sya ka ye ko MNA ban pendem iki nyomat ki jong ti ha gitu ki license nan ni kwa ban ai ka bor seti om ba pin red galade kom ki knai hakmat jong kami kata ka thong jong BPP Mentang nung ipi ka ba ay ka ba lengo ka ba ileran
Kalomba ki don ki nong mikmat ki badon ha ruling party. Ki ba ai by the way ya ki brio. Ha chaka ba kin ong ya minister, ka balik pe ya help. Pinti kena lensi ka PC ka CC ken don ki dawai ba ki brio kin yo ka dawai ka bagyang. Nang ba kan laj don ka jingkit ka bakyai ki pai ba. Henry yang benman bau MLA maulai kum ai by the way. Hatu ka help department ka don MLA maulai. Kini minister jongi ngano ipi kim tip wal ka iya kamram ka baki don. Kani kadai ka ba skusi ya habangi perkhat ite kinong mikmat ni jongi. Perkhat ma phi UPWD minister. Ukeli ya kinong mikmat jong ka PPP ka no telik surok kila tha. Kani ka cingkeli jongu ila ba no ka de cingkeli ka ba po ba ka perpawe ka cingbit ki jongu UPWD minister. Ni se khajana om sha ki MLA jong ka PPP. Habangi pang isi khajana, habangi syajang isi khajana, habangi di om isi khajana, habangi di school isi khajana, kat kebadan kakam isi khajana, pithi kawai katia hai isi khajana, pakani khajana kale cek sarkar, om kale ceki MLA jong ka PPP. Depak kakamram kat bansna surok, kadai kakamram jong PWD minister. Larau PWD minister umla mansna ya ka surok la ha ka no ka benta cho ka jalla kadai ka jing phil ka jomu kadai ka jing trot ka jomu ba u ha bana ka jing khri ka jing khai chaki pa henry ka basu tha mula kalong ba u dei PWD minister u kli pen ban ya kibri ka tli surok isna kata ka jing kli ngano ipi ka bala pen po wa ka jing long PWD minister. Ngim kuah pada baru aku minta kinong yalam ki bomdon wat ke jadi men berharu. But kebasusi penong ba kita watan kinong yalam lu. Gila dei kemong ba ada ba kita kinong yalam. Kemni syuk kinong yalam. Te pada benan kam hok ya kabor ka jongki banuan ra ya sensara khadar kabakut. Kejat benda khasi ngai saya jokan kejat benda besar. Mensha ki paipa ki breu se north east ki pet ki kejat benda khasi ke go way ni kejat benda ke belasai. Kawa jat sakrang. Ngene thuk kharai ki kelok por bani yo health state. Apor bani yo ka tar state. Haus na khadai spa nyo ko. Ki thei parlo karbi juni. Ke belan ha karbiang long district. Hadi ka por ki on Meeker Hills district. Ya gila ai kalau pen cit lakinet cami halaya lane kisah Hasan Henry kini karbi yang balik join betul khasi boleh start kata ni tinggal ya bahaba syom Hasan kemnur kata kali ke burom jogi khasi bagi way kita jadi kom ki beri di start Henry ke baca kolong habari yo yakinong yalam babyang kata ka kerdan ke jongi kasyar asur but minta kapoi kapor kaba ka pipet ado ka puli ka dangki pun lagi kena jongi ki badon hagi nong gendong ki syong hagi kelas E kimla banle yang ka jingkai di English ka bade coba kelas 5 kata ala da research kamde ba khawna kata ka di jing sisa habayele pipet ki ka competitive exams Hak all India level menta kim don chuki khasi juni bapas. Gay ke banja ini ke lomba. Lasa ki officer ki basyong haskat kriat ki basyong ki SP office kende ki beri bena barjala. Lasa ni yo atakar komsensal hakaba ki nong mikmat juni kende ki khasi ki officer kende ki dekhar. Ki bombe na ke jala. But kum kata kar komsensal nong ki dalam penne sa ko mi kini nong yalam juni. Sebab kalong ke jingma kabakrau ya kita jalan itu. Di paiba perkat jangan geli gini geli kayak kebencian kalau itu. Deputy Chief Minister Wong bagi BPP kali EU bagi injak benri. Nganong kini kawai kayak kebagile kalong bagi kai di paiba ban
nom yang ya kebangsa. Katakan ini kecing contribution ke jami sa jalan. Katakan kecing ije dan ribu jadi bang ikwa bagi breu long di breu besian di besar di breu berkat bagi breu di banom sa yalam bakla hari ini dino yalam kibakwa tamban abuse dan tamban let bor yang bor guna perkampi haki. Kani kadai kabang hapan pet perman yang jinglong jami salah. Apa pipet hagi ni kisni yang jinglong jaman hakari India. Kalau don kecing sas don bor dari kesorkar BJP. Ki kami ki politician di nang yang amjuki wai pak parti. Ki kandok bagi bangsa ki tep ki hajil. Henry gaya ke bajia kalau ma lada di join ke BJP baru kau nak sakut. Nak sakut yang jing bangsa. Kini bakal ke BJP kalau bagi squad bersenjata dan boro baru kau kini join ha ke BJP. Kilo kibri ke bangsa. Dan lagi kuat panai lagi simpan saja kita harga BJP. Kini ke BJP kaya trelang bate NPP. Baiklah, tadi kita jinglang juga NPP. Yang rukom terekam bijuki. Bagaimana kaman batai isu ke banjia yang jelas, berkeri India ke jumi, lada ke BJP ke NPP hiyo hagabo. Idangkam benyo ya ke parti ke bakren persya, bak ke yang persya, ke yang ramba, ya ke komsensa berbor, nama ke hapertai minta ke itu ya ke India, kum kata ke sensa berbor, mendesyo ke demokrasi ke sensa kaipa. Yang ya kata tin parang yang ke elected autocracy, ke sing sensa berbor, jong kibri di bawah syajit hagi paipa. Katakan ke komsensa agar India ke jom. Karena fikirsan ya ke NPP, fikirsan ya ke BJP. Habang ong pada ni kan kam yang persa ya gede ke sarkar BJP ngamut penong tu elit kongres. Ke kongres kadang nakajong ke history. Kadang nakajong ke history yang nong itu. Balai ke kongres naru kisnam kakanda ispandu kufra kabut ya kata ka polisi ka bagi om ka soft hindu dva hagaba hausnya kata ispandu kufra ka sarkar kongres ka thai ka wegaan kata ka om ka Freedom of Religion Act 1968 but kata ka degaan ka bagi wei pa sarkar BJP ki board haki di po pemerintah ya ka bagi om ki khang dan ki perking ya gajing manipulate. Madu balam dalam kongres hagi senam ke bakal BJP pakha hiru hagi negeri India. Hagi negeri jing thawak kuladat hagi negeri election arajar apply ki bon ki nong ho ki wa ya kana balai ke kongres kamle bha hagi tu bilai tu state ki bayana ke election namare kadau kelap kilong ba ke kongres ke board ya kata ke soft Hindu dua politics ke ya sergim bak ke BJP hindi kus kampo India apa ya poin se jala ka juni ya gua pen mau pi pai ba ke kongres party ke dei ke party ka persa bersna ya kalang Transfer Regulation Act 1971 kini kegaan kebiada yang ikut kejat kendriu, kebiada yang ikut diterai muluk, ki baik dulu, na kapan senjorro ke kendau siap mengerti jomi. Hendak ke kongres tahun 1971 usang kendai sebagai buai, perbesna yang kegaan, kepersa yang kegaan. Hangat kapor, ndai ba kidon lagi, MLA nak kiwai kejat kendriu kongres. Ki MLA ki don lu nak ajak kendri ki hamla ega parti ban ya ajak kendri adu gitu bisa ini kena ke ba
Iham berbelak ikut ya tepor beralih. Haus nem kat kita ispa San Ho, Indo Ho, Kikasi demi Yaro yang kita di Namar kita seng yaki seng tribe lagi kita ki regional party lagi tribal party, bakim tre berja join pada Congress party. District council lasensya lagi di party Riulu Omega Party Congress. But ki kali kalawai jong kini ki Riulu ban pinne lane ban pinti kena bagi don kalawai ke babha kare tang melihat dari history banyak mino lagi jelasa ban hadu bagi lejo yang jelala jong dei dari jitristom jong ki regional party dan ki tribal party ini so khanai ki ke we ke jai penriu ke basania ya ke kongres hadir bagi yo independence kisahnya ki i ke kongres kata raja kediri mentah kadang pedang ke cingkim khat ke jingim nama hari lajong ki kelalong kum ki riu ritpai kemudian Tripura manong ipi kata kan ke jah Assam hapedeng ki bodu ki i pelate kongres kimtre penseng ye kaseng tribal party hari ke por kimtre pen nama umdan tribal party umdan berdawa jelala lajong Henry hadir hagi senam kendai spa rapho nyau seneng kisah suku pengidan kam lagajong ke parti idan kam lagajong ke jela Henry hagat kapor kalong ka por nadir ki bakim la su barka sorkar kongres ong katung amat dikasih kila pet nengi kikaro kila pet nengi kinaka kila pet nengi kimisu kila pet nengi ngin nom ai la su yakini ki wei par ki jat bendri ban mi nengi ngin bende ki hapo kejelasa badai hangta benapa jat bendri bodo hatu kata kimio ya ka jalan jo tenan kala apa ba haba balai tu history galong ba kanu jat bendri ka batip ya ka history katip kumnu banim nang yang pemerintah bak kitip pugno benim ya kalau ada apa ba wat bakla banong basa parlimen ngin jeda ko kongres jeda regional party lejong penfan da regional party lejong bandi party ini sedandi ke kongres kadon ka bor delhi ba kadon ka bor ka jela hende kamtre ban penrung ya tin jumi haga ik sili dena mar bakam burom ya kini ki redpa ki ong di giang bapurom Henry hakakam kim burom nada kalau uni MP jungi pemerintah wong bakal baki we kempat keren Jepang kata tin kasih pendrung hari ini sedih ngala det keren Henry je ai ke bahas musik mereka kalau baga parti je jogu ke badan ke bawah bersua bakuru lalong menesta Henry kemla pendrung ya tin kasih digidon kam manfaat ya ke BPP ban nikmat ini sedari. Bat gawe ke mengakwa sama kan song. Gawe ke mengakwa ban keren sama song kolomba. Yang sedari tim leleng pada kongres. Hendaknya orang yang pikir ni ketma jongga BPP bersai ke bangsa kasedang mentah. Ladang ailat ya ke kongres bahkan mi yang menjadi sekemat kan long ketma kepada yang ikut ke BPP banyak. Nampak kini kita bersak ke BPP. Kini yang bersim bagian ibu pak pelan pembersan dengan ke BPP. But kini yo kabor ba kini vote yang kita dikomterkam gitu hi belum bersak ke pak. Bagian ketma kajongi yang kabamsap penginamlah. Kaya ke bangunan kamu orang mungkin sedang lalu mentah, yang sedang nak ke MP election, yang sedang yang buat nak MPC election, berhaus dan arjana rupla, yang terjawabnya ke PPP, nang bagi dia eksensar ada kepakul. Katakan dekat hong, ada ni bakla, yang ailat yang ini ke parti, ada nong UP, ada yang ailat yang Kongres parti.
Hilama mensua yang sensa di Congress Party. Dari nama pengilamat di Congress Party kena isi Congress Party banyak ayat kebetulan yang NPP. Ke NPP kami omdai nak kadung kadau kami nak kadau jong kacing telot jong Congress. Berbalik ke telot nama ke Congress ke sensa dan board nama ke Congress ke sensa dan kacing bangsa. Kata kali kabang di berkena. Kata ngimdi ben bakwa hagan di election banang ba syadal hi in ha ya kiwe bagi parti hangi hajala tingin bo ya ka BPM ninje ya ka BPP nang bangin teng ya gani ma ajungi bersa ya ka bangsa apa bipai ya gani dikindet tayo hadin bagi pai ba kimi kumni berkesan ya ka BPP kini kuwi ke parti ki bersa ki keren ki wadda wadong ya ubaden ki tingyap ya ubaden ki gemau ya ubaden igba man ke minute ke jinim jumji syaban tiya cakaban duai ki gemau ya ubaden kemen step in mau ya ubaden lejing ke mau ya ubaden along kumtu kun samla barang syua samla ma adan ka syabale tamatang kau ikan lombok samla berang yo samla tmai ikan mau ring jingi hindi jini pada ikan mau yo ba adan lagi jingdom marum dei mudah jingdom yo ba adan jingdom yo pi mergiom ba kin nama ba pi kersan yo ba adan jingdom yo ba adan nong yo pi lada pulau ba adan kanu kanuru lada himmi him kersan him pan ai kata kersan yo pi pi kenop sengap hirup kurang yo ba adan Kidom yu baden dena baba kersan pi. Bat kawai galong banganong ipi kikran persa ke Abdul Lais pak yu kawai. Kikran persa ya kata pemuda kikran ni kini kitai. Nganong ipi kawai galong kikran detang namar bagi si ya uba aden om dei bagi persa ya kiti isu. Kitet pakiru ki support ki isu. Tang ba dena mar bar warna uba aden Kim trend ngap bariong day namar bawan rauni ingin persak nang namar bani persak itu pa bawa ada di beri tusni. Kumau mene kalau ba kini jadi isi jadi ba ada kalau ba lara ba ada poi sebeneng hiru di poi sebeneng ada di ibu don ba ada kim trend shom habeneng kena shari job kata kena isi jadi hede isi jadi pada Katei nambar ke justa ke jengki paiba ya bapak jugasan ya iba aden but ya ka boy so the people party pan wanra ya ka sensa ala ka bakul hangja na ho jadi ini kublai sibon kublai sejan kublai sibon I Dr. Batskam Marbo ubulong spokesperson jangka voice of the people party Kublai sibun halor kajing pencai ke jong pi ia kajing sisa halor kajing no aksud jong ka sinsyar kadar hagani kari ke jong I iwe ke tipa ing Krishna jemi ni non seder iba krabor kar ila tho ka kot ke jong bana kwa persui ka power ka bele tho ka baong manu sukti ban kirsu thia ya kejat bendre kebelas dang banja ublei naneng uap ban fasi sirpa iburom kari kini kot ke jong ke perlong yang abot puson bat ke perlong ini ban perkat kajilong jingman bat kajing jaklia juga senciar kadar bat kajing hiar arsut jong gari bekejat bendre bejongi kapelong yang ini bagi dari ban khithia no ban perkhat no ban khlepat ya keburam jong kari ke jongi kebelang bena naru kipor ke mensua bat hagin ke por pat ngangai napeng jong pi baro pi kwa ban yoi ya ikan diet jongi ikan diet ukertong MP jong gaseng voice of the people party I Dr. Ricky AJ Simkon mene ilafun ini Haji Syah ilami nagawai ka meeting banwan chene ilongan persyang be ban be hanrepat ngangai
ba idon halinti bat ilaong ru baka blok palat yung nangamla manpoy sumubha ban ai kijing ai khublei na kaliang gijong iru te hari ka porpat ninyo subuwi gijing kren ka bakhat du te sho bangin poy kini ka bentang ngasim gini kabu hagaban ai khublei ya pi baro kiblawan ban snap ya gini ka meeting hagan ka jangme ngai khublei ya kini kiri rong ba khublei don ban ngi sini sakmat ngai khublei ya kitra juga ni kajing kibala ai yangi ban penenkam ya gani kejaka ban pelong ya gani kejingalang ngai khublei ya ibabu w sang pliang rengkat pedikong es lingdo ngai khublei ru ya ka ying jang ikong manjula lingdo bat ikong elmis chila ibei ibla ai subha ban song ipai ba naga benta kejingalang hagan kejanmit bat kum kajing lamprang teknik kopor ngan ai Dr. Ruswan Syangpliang ibu wenik samla nang tina po kathan mau seram ben ai kajing keren kendiat teknik kopor hau pra samlawar bapelaj niat yakni jelang suburam epi irambasnong burum berungkat bangi yakni kejanbi doa ru dipriang sobha bagi ramba pedang sedin jonga Dr. Baskem merbo beli noai ketin burum jong ke parti bat kamtambe ke do barsnong jong snong laila dingi ban kren manong kini jelang hakni janbi Bakam tame epi kipai ba belawan berdorupa hangni nadu mene syong hakni kami masngap ikip sia ju parti kuble sibo ni jing wan jopi bak jing sia skor jopi nadi wei ni hikai po ka college sinot college po Shillong ba ngam ju kbi nanti ba ngan poi kum hakni kapor manyok menyakren kumni menyakendu epi Produk persnam juga ni kacaka. Kasnong nong seder kepa internet maka belah benanau. Ngapai berkat pengenjang banyak keren ni kini kikam election. Namar ni di kini hikai. Ban ni bungse ni pelajimut bangkeren kikam ra kelas ban hikai ki students. Nrai mentang. Kakam kesyak ni bagi mi kumat. Bangkeren kumni maka kam kedawa. Ban imlasu ban spek kena jadi classroom. Macam hun takata. Ndrai ikwa kan mi lang smart, bakadon kami ke hun. Kebelang smart ibarden, bila bersama belum presiden rambak jami. Dr. Ricky Sengkon belum jenis sekretari jami. Bat kini kami lang di smart. Isu sorong sibun mandon lang kami ke hun. Lai musim ini hidup kata Bangiru nyadam betalang ha kami ketma persyak ya kebangsa. Persya yang tinggal dalam bor, persya yang kajing sinakmat, kajing secar dalam bor, kajing secar kepada siliang, hak Islam kita lek baro hadu mentah. Baik bayi jokan Islam, mentang ilawan nang katai cakar, napom keti, batkan nong jihun berpegi baik satu, bumi, apa itu kami, orang lagi dikersian pakar, pura. Yangi apa bilang ya tu kami tinggi mana? Ngai sekarang banyak kena islong tu, kumba pilih islong pun ni. Ngai tapi don ke apa musim, apa dulu tu pi, apa pergi tapi mi smart kan islong pun ni. Ngatip syai, balik se, kamdei kamon jopi babi cuan teman cuci ni. Ni kata kamon jopi babi cuci pendek kameram pensengap ya ke bala ketun nak dor senang, meneman kami meeting. Ndoi ngatip syai bakadon kiji api bang di ban lek pas ngap ya ke bagi nuilam jong ka BPP ane ke parti pra ke mno ngatip syai BPP ko kan yo kiji syai alor kimat ki bang idei ban syai sapi nak buta kan election MP ane tu ipi ngira pernah ka manifesto ane ki mang terekam jong ka parti ki ba Dr. Ricky aja sekon un sara
siapa Delhi apa parlimen ban keren bat arf South League kini kimat nila buat ke manifesto bat pilak penili kita ke news bat PCI kini kimat, lagi kini kimat di news, social media bakum tak terte. Karena kini kimat, ya penurung lu, ya kawai kebiadai bakat hangri voice ni, kebamarjan mati, bakat ni ke airport ni, kumno berkecil susu, ya kini kekak lingsun, berpenurai ya ka, senang bah kan mandra, ya kini mentoy, ya kita cepat masuk sedong, kan kecil kakam tengok kai pertai, hak ini kecaka, kecongki, batum juru ya ka. Rikasi jogi berakawai. Idan jimat kibang lakdeu, nadu kepulia putih, hadu ke teknologi bat kumta perter. Kiba pi bihakan pek. Kumno kimat kiba ke parti BPP kabu, ya biar bat kiwei pat. Kita kini bapimpek bagi nung dek keren kami kita mata. Menari kini kimat unsara ukertong jogi umasolong MP hantai. Ngalakam upaya kata. Ba uni usolong UMP ujung pi nama habang ni kalian kari kasih mata nadu kiri long jaja riboy ribar nilai kecil kerjaan upat ba yang kafi BPP nganget biru pi kata tim desu pasal perbi hidam yang mobile lagi jeng pi news tidak bunyi akan nak kapor pikwa panpek persngap bagai kecil kerjaan jumpat ba jung kapring neutral yang ke parti BPP bakilet kini alam nakwe ke cakas kuipat tadi mustep na meski na menmie kumni hike syong banyawan banyak pusang lang banay ke kersan yang ke parti kebayang halor kinongrim kibaskan kinongrim ban petko ya kasunsyar kadar kepala jabok lakit ang jala jumi ano katata ya kita ilakren idakral baskem kato kani mene bagi negara kita tidak berkeran lagi kita. Mereka yang berpor kan, berketua ikiway, berpeneram ikiway. Idon yang kurtong demi upah tebet, berutang yang terwas sepi mata. Kurtong upah day, nak ada kedong latang jumpi. Upah usahayan hotel kumul MP, upah lapit kekerdan pulih jemu, kajingan di start kejemu. Lalu John kemain rembak, kepapakar. Melong ulung hikmat jogi nak nikah sebelum pada berisi. Kiwe-kiwe ki IBCD. Bau ni kurtong udon udai jom ke BPP. Kiwe-kiwe ki IBCD hadu kata apa. Hadu ka pelang ikong iki. Dan lagi pula tangan pendi jo patba surah ana do kiklisha. Ran kiklisha sebelum seneng. Kesa lagi patba tangan pendi. Nyimkan UMP jongi pani samsya itu. Ini kan MP jadi pasang dia yang pergi angkren kimat di bakta ya kan beri berjaya beri. Dan apa pak? Ini kan MP jadi angkren hotel. Kumna benar kerja kapar sini. Nama laksan sen nila ailat ke kongres. Mereka siasa kunju. Cui di bapala isuan tenggelam desi pers lalu ta lakut. Ni isu. Parlimen ni tengah tipu kan mesti lakren. Di masa AJK di Kongres. Nak tak ada apa-apa ini. Kami BPP kawan terbaik di Union Kurtong. Ubah skewret. Ubah syakri ke kamblai. Mamenta kami siang ke pergi EU. Walau ada hikai yang EU. Mungkin mereka masyakri yang kerja benerio. Mamenta keleng-keleng. Kipat bak ke Haikmat. Syak Union Kurtong. Baca ke parti jongi. Bagi tip. Walau dah mulai. Ngana mo lada, but onda ule kung MP, unum long marway mereka parti kadon kat bau. Ka parti baka cintang ke parti, kali kat bau. Mana puson. Banyak tai kena kir. Jadi ai jimat ko ikran hante, kumno punya ai jibut barhoj nang ba umon la kijing job na kunta jongi WPW. Kata ka thong jongi. Nimdan kam manong yang hijau kinongrim di baka parti dapat syah yang kini arsnem oleh kibia tip hai kata mereka kerja pitang gawe mana kini kasnong na kini ka umrah konstituensi ko cepat pak
Dadon ki parti, dadon ki kandidat, lene dadon mano-mano, kita ki leader, kita ki parti, yuwan sopi, menterwa, ya kapisa, menterwa, ya ki asubha, pi long ki bahosian. Kani kini kapanga karpa pi, maka por kelade pi papinrai, hatu pindan kalian bani pesai bamsat, ne pinyadon bentalang, bani bamsablang. Kani kini karai yang tajuk pi. Pakani kan pi election manwan, kandai kata karai papin hapsim, amdai tang nakapata jompi simet, dan kampame nakapata karawai kur kiti jompi. Ngangai pilai iya kata, ba katno kipat ba ki iya kitip, ya kini ke parti pra, kitip sepang ba Arden, kitip sepang ba Presto, kitip sepang kong Apri, kitip sepang ba Robot, kitip sepang kiwe-kiwe, lai sepang ba Arden kitip ha. Kasi ba nilai mas numpay kakali ini kelewat krui, hal pra, long live ba Arden kunta kata. Kaya kini ko pikiki, ikramang mangikiki tolak kunta. Ndrai kadehi kamayan boleh, kalau pikiki kena, makin mi semat. Berhabak kata iki kena, ngangai kata lang ya pi boleh rasan, ibladon bos tu, bakam biar kejumut banyak. Tak kenal, agak hak kendai tarik. Kami selam syuk nanti. Nado kene kami, hi perkat pusan ha. Pelai timur. Persian negeri mikir, baca penbiaya ju, mana kuan tu ju, kenyo katu labian. Kini lagi kaya tu ketiklah, baca syok hapi benar kata. Kalau hapi kuat, berkelas baru bila, lebih kuat berkelas bahkan sendiri, kamun kadon hapi cepat. Nota kadau, iterbas pi yang kertong ubat tebet, ubala banlong kumangilong. Kumalong mata, ni ya tak kata kilo kum kiri pada hi. Nimju ya kum kata kum dilek high level. Tak ada dalam meeting KPPP musim tadi kapor bersedang pada Pak Wan, boleh pada siap. Are tu cakap dalam meeting tempat dalam Pak Penyek apa yang saya lihat cibe. Ni kum ni beni wan. Tapi bi lama cuki mir tentang indon. Kata di keliti bagi Pak Peniat, penikai di petba. Bagi dia peniat keliti jom si seurit. Ya ada keliti di bawah petba, ulah banyak konek pengi nongelam. Ndai ba petba ujigan nangi. Nengi ujigan nang petba. Kita kira di bawah PPP kayen. Kalau ada pi, bidang artian. Let sayeng puson. Pada kakak kendai tarik. Dua yang play, mengaji start pi, yano ba pimbot. Kata kali kamon ke pi, ni wan berpesgau. Ni wan berpesgau, le kamon kali ke pi. Barang ngis kan, bakum malang cuy kita cakap pada. Kene ke tang, kene ke senang nasir, kene ke wei ke cakap, ke wei ke police station, ke baka boju pra kan Kelantan. Ngis kan kata. Bat nama tapi baik Dr. Riki, ini kum MP, bat ondai kawan kum MP, iman mana keplay, markmat dalam DAP, walau ada iman ampoi minta kasih. Tak ada apa ba, saya sisir, minum pedong sudah ini jalan, minum pedong sudah ini jalan, maritip, bau apa ulang lah, atau mencipet kau, karena nabi kepala rai pa, berkesan pa subharasti. Boleh sebut. Sasipan, minta kod api, bermat semat, banyak pertalang, edau yang sebelum pra di swasta, antara idon dan kalian di Sherman membuat berkeren ini. Tni Kepor, siapa iba Dr. Seven Syalpliang, in penwai kini kejalan, ngaku akan bersau kepada jemi Kepor, bah Dr. Riki. Inomla bani don dekat bani di Janmet nomor ba kecing blok idon kecing kela ketrok hak ti than molendap lagi jingwan jui nak tigilan nang stoy de ila syufa atau kubur yang ba insawan lagi di kesenong bani ai kublai de buat kecing kerpa nak kalian jong i ba ngil dia tho kali ke Janmet bat hak di kapor kuba akwa on kren kalian kesenong
Kumbau belai ulah kerku ikan ikan senang nong seder. Haki pun dibentang. Kamtam berpendi. Ya kiriu pau kumat kiriu danam. Kilara. Ya keburum jaga senang nong seder. Sajarong. Ilagi kata. Buat ngamlak banjir kan ikan jamit. Nasi kenal tak arut. Kisamlah. Iwe ide dolin karbi. Iwe ni kilong keme. Iwe ni ki samla kepor. Iblah kieu lu mau res. Bali wei pat samlai iblah sedang berpau ngin riski. Dah kecik tris tom ki kum ilong keme. Ita ikong wanda si shadow card. Ibade nang linong sder. Bad aku ada tu jadi Dr. Risiwan. Yang mengenang tenra jadi nanti napo mau senram. Bad kilai ang ba beli pai keteng mau senram. Senang mau senram. Mo ndri oe ila song lahe lasam gini. Te Kasinong nung sdero ngay kasno bo blame la perku ha kini kisni ki babenta. Bawa say Dr. Ricky Singkon. Berlong ke bukertong MP. Ban mi kmak ya kini Shillong si. Baka kmi nanti baka jingker syam ke bakran kan dai na kasinong nung sder. Bat kan long ke burom ya kasinong nung sder. Hakini kenti ga kerpa pi. Babin ya kersyam met bat kan sim. Yai Dr. Ricky. Pada kejamit nomor kapur kam syasyu ngakot Dr. Risiwan ban penwai kali kejalan. Wajibun isomawat. Kita seorang syamo kata kam. Kalau ada mudah hangiru isofaram tajuk denia. Jangan iskam. Mana kena senang deh 100% hi. Ini Dr. Ricky kabut. Kadena dan sebab untuk ini jalan memantang ia por hadus hau je nak stang 10 minit te kumba la kadeu do sherman yang ini jalan ba kene kisnong la penmi ya kini kiri frau kiblano senyang imlang salang sakari ba kerja benri kange mana kene kisnong yang piru pinno senyang banyak wanra ya kata sencha sedar bakut da ka ba pipong ya cuti kibanungkong da kene MP election Nakta pada kanbut sa MDC election, baka mas MLA election. Kini ki syak bapi petpau seperti bangi ni kertaj yang kabamsap ni kertaj yang jinglet don bor baka tak terter. Tak ada upai ba, ada umon udon ni kapor. Dia ada upai ba umdan kamon. Ursa hi kumni kumbalong mentah borosiruta. Tak ada kan bor napi subhai Rapat ramba bat perhat nauta kalawai joki kun ti joki. Tengni kapo kepes lamsu. Wan cikmat ini perta edau ya ke parti oh ya ke simbol parti joki. Nangge bapilaya ya kene ka momen lani kene kapo. Bat ai bakane jiman joki ya kene kapo. Walai doktor ki indon. Apa ini kena dijual rupi? Indah siapa sarung dan kenai mesti yang lagi hadu kata-kata. Beriu kami pandang nanti. Beriu kami kalau jangan biar kakak kerjaan nonton je. Ni kalau biar kakak kerjaan nak betul tadi kami bersai kuriti. Beri smart. Bapak hipa beberapa di perdo prasnam ini yo makuju. Ini yo kemai jadi kebiar makuju. Ikut ini biar Kini pahupahai hari ngabut. Berkumta terter. Nilen lagi nak benda banyak halang banyak roya parlang bro. Te pada wan lang kita berante. Nama ni pemain yang kita jalan sebab wan lang smart. Beni bapi nak kita senang. Dikoi beni sno. Baka Voice of the People Party. Ke parti kebayang halau kenumrin. Ke parti bangunra ya kejingkela. Hakani keri pati jongi. Natrai pebat la yang manut ne dangdon pada bidang ke bawah nas cepat peja pindah ci sibet bisa babe mending liman man cepat man peta mo dah keli ikun haye pa me ka peta em yang sembol ni pra tinya tu dah di sosarom kwalang dia ni kapor ka to ngira ki jongi bad hari ni kapor kenal bakak kendai tarik bapidai kapor tu pi pra hadu pun di khoi tu iputan Mo, bakla kani kasnong. 6% kabut ka kani di hopra. Mo, perta hari nga kasi lewat ka simbol jong parti jong pra. Hopra! Hopra!
Hapra! 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 Bashboard, Bashadar mo, Benga ko, the Pingay Kayway. Hindi ka lang, dalawa.
Winston Mai